ole so pite ho tu ni hin bible to kinaipen houbung ipiti hol deu ham hi chi subject hi ani kheulim hi tiu be ong ATM chana lang khom ho zo sin bon cha bin ka hin lim su kevin pathin phathei bo che kin han lang hi chi chana la hi pathin tu ing kil zom jing win ing machal pi win aphat chom lang tam ta em win anil kar jong tam ta em jing bin hi hi jong le hi chi chana hi ke man ka ta sanna kalam pi ka hin khu hin man dan le ka hin chi pi ho bible ka hin mo do dan ho bo ka hin share na mo na hi in le si thu i machang nang ka sei po in koi macha su khan ding le koi macha i khat nya thu sei ka hi po in bible kin thu ta le pathin thu ka hi mu dung ja cho ka hin share ho ka sei jing hi hi cho chu mi tam ta dinga chu ama ngai dan to ki tu lo ya chu ngai dan ha sa le lung hang tam ta jong ki tu jing hi hi jong le so pi teo ho bible thu ki sei ki ti hi mi yo si lung ki tu ding hi poi ti ama spenan ka he in jong le mi yo si nang i het di hi ka sei do no ma hi jesu jong le si na le lain i ho pau pathin ai jing wangin ama chi na mun zo sia mi bung ni na ki khanin jong le ama thu sei khat le ni chu mi khat dinga sung ke mat na se li na jing the ani tu jing na hi a hin la ama chu zo zo se ya mi sulo hang le mi chaw hi po na hi ama su thuta hi in hi chi thuta asaya ahi na ki mu do a alim lo ho chu lo hang ji hi hi chawanga chu bible thu krista thu isei ding ta le mi yo si hi alung ki tu zo ding hi poi ain la pathin thu a o he ho pathin ko o zo ho ati na ke ma o he ho chu ati hi chu ho chun pathin thu hi ti ki chin tan mu thein pathin o he theilowa leisi thu ji ki sabui ho chun hi ta bang thu hi ngai ha sa ji oi ai chu a chon sit now a lin lar now mi chon si hi now ki mu do ji wal a thu thei ji lo oi ki hial ding la nom lo u pathin thu lo chan le do ji oi ya ji chi chen la hi zo tong mi ho thanop na ding zo ta bang ngai nom de ho chu ki ha sei lo he chi chen la hi bible thua ta sana kal sung ho Naphatchompi ding pathin thu bo ki sei ya zu tu nya yong chi subject hi bui pi mi him tam ta me mi khat dinga chu bui pi kham hi lo wa nga chu houbung di pen ki ti hi mi tam ta khat lung thima do na jing nei ya ji chi chen la tu nya chim ki sei hi zo to mu bui pi um kha wai le no ho dinga lam pi kal se be na pata ai dinga hi ke mana di pen hoi pen ta ka in sei go e poi ain la idea le bible ko na ke ma ta sana ka mu do chu na nga ding ang step la na phata ai mai thei kin hi chan ka mu do na in ke sanga thu zo na in mu do be thei hi chu apply na bola improvise na ki bola hi le na ya chu pathin thui nge khom wa i ma cha loi thil phata ai ding ai tu ni subject hi poi mo ta hi in gyal daw thei chi hi poi ole i subject wa ni lut hi ti win thuma ke yong ani sei sau da ta hi di win thu tam ta i sei hil kit ka ovin wanui le si na hi iwet na hi le houbung kiti hi denomination kiti hi recognize mo 45,000 om he ai le hi chi christianity ga he the suni non christiana mission kiti hole bi kiti za kit dem sim sen lo kit so na so bi teo mi tam tan hole bi abui ngai po ti hi tu lai e pe ha secular war alung thim le athale jong POC lung put dan hi cho hai wanga ho kiti abui lo kiti hi mi hi thei lo he so pe te ho mio sin ta sang ha kinai su ke bu hi ong le san ta san khat na nei ipize in ai sim pau hi pathin khat hi ti ki chen ta phot chen he chi chon mihim zo si hi pathin khana ko na hong kon do hi pathin khana ko na hong ki si mi ti chu ki chen ta phon do hi ya chu hi chi pathin chun mihim te long thima hi how worship ki ti to hi DNA wa hi azop tha a pian tha sa wa pathin hedi han lang hedi lo ki hi jong le mi yo sin ta sang khat ki nei puma hong ki pi ngai ya chu worship religion ki ti to hin mi inseparable ki khan thelo mi ki hi ai ama wang tu nya hi chu pathin in thisan e koi pi ta wai le hoi che pen chu na ke han ding ham ti pathin sila pha het na na pi hin chidung zoi ta chu pathin hodi ta ikil han di hi pathin mi him te mo po na pi ya chan tu ni christian world view ka bo se hi vet diwa hin non christian ho chu achom bela in tu ni subject in hope pontin yong la christian world view a hi biblical foundation nu ya the closest teaching with the bible biblical church to even good way
hi chi hi pathinin houbung holding dan hi bible a sei poi iti diu ham so bite ho pathinin sei loi macha nei lo hi athu thi ngai athu khul hon bo athu phatake cha hagau thing chi na dong puma sim hon bo amu the hiya chu pathin thu ilung lut ba phatake cha I khul vai le hi chi sei nai hi chi khu chi sei nai ti ki chin ta I mu do diwi tu na yong hi che banga chu bible in biblical church mo nga sei pen hi 45,000 la hi mainline denomination tam ta min Roman Catholic Methodist Catholic Evangelical Baptist Anglican Pentecost Presbyterian simsen lo mi nei hi chola hi pathin in biblical church khat bo si akoi dingai ai chu Jesus Christian ke ma thu ta ka hi ati in hinale lampi ka hi ati in sing ta le ninu nung ting le mi tam ta thui le ma hung nung lut ding thuil tam ta ang ki khop khom dingu thila thui la tam ta hung lung lut ding ta sana ko na mi tam ta pul ding thu sim cha vaya mi tam ta mo lung lut na vai tham ding tio Jesus a ve vela ki chin ta sai bana thim gaul hem tam ta hungum ding ati achu tai le thuil hem tam tam to dung zui le ta san hem tam tam to dung ya cha houbung yong tam ding ti nai ya cha houbung zo si adi pe na sim thei jing lo ding he so pe teo ya chun na culture pe han lang na tradition pe han lang pathin nung de ya athu bang ta houbung chu I hol gut diwe iku ki society sung mei me hwe neo pen ga velew han ma ingku ki nei igam ki nei pi izat ki nei pi phung ki nei pi dung zu ya houbung a ki lut ki bo chu na wei ma chan pathin thu dung zui ta hi chi pathin ho na mo hetia hol hi mi ji kha ne a hol sun jong adi asu a hol do thelo ki tam ki ne ya chu tu nya hi chi hi pathin thu dung zui ta houbung hol ho denga hi chi poi mo ta ai noa khang lai banga pathin in kong ni khu jong hi ding he ati hi in ya chu houbung hi su cha na khat bo hi ding ai in houbung sang som ni la nga zen hoi su cha na hi su ke lo ding ai hi chu ama spena ka sei do no mai ai le pathin houbung di holding dan lampi hi itabanga thu thinga evet sawam ti tu nya biblical prophecy revelation a kona in study di wa hi houbung di hol lo ding dan hi revelation nang thu tam ta chapter simundang tam ta vet ding dan jong mai a hin la tu na hi particular ta specific ta thu pun bung som la ni na evet di wa hi pathin ho hi mit chole khu dong khu dinga koi lo cha so bite ho ilung don na zo siu na wa penga om na thei dinga thu ai se so ke ya cha pathin thu lung lut hon bo a hol lo ding ti na ya cha tu nya hi chi chana la Naphatchompi pathin thu in hola kal sung jing ta salam pi ho jing ho in houbung di hol do ning lampi hi struggle jing na hi ai le tu nya hi chi na nga da thil phata ai dinga in ya cha thu pun bung som la ni na tu ni in focus dingo houbung di pathinin ho dinga he sa num pa in het gut diwai thu pun na hi iwat na le nunga ni ki mo thu pun bung som la sigi na anu hi noti min thang no sahim san thip chunga to nu aki seizin hisu chi video hi chi nu mai nu chung chi noti nu chung cha hi video khala ka seitan babylon noti min thang nu hu na ngai nu ba na ngai belang na het chin sat diwai so tieng ta le amanu force doctrine choi ho jong ipi phiam tiong ki sei su ken in het su ke du ai la tu nya thu phun bung som la nia nu hi nonga chom be nonga thieng ati na hi bible anu mai hi ki ti tieng le houbung vet sa na hi zinge so pite ho ATM sinal hinju yo sin he su ke doi tan ave vela sei ngai po in Krista in houbung to kichen ning thu sei jingin a houbung chu amo to te ka jingin nei hiya chu houbung ki ti chu pathin houbung ki ti chu numai to te ka hi ti chu het jing sa a hi noti a ki ti la houbung di lo ti na hi in nonga thieng ki ti la houbung thieng ti na hi chi analogy le interpretation chu pan sa thu pun mung som le ni na pe ni bible chang ni sim mai ni vet di wa hi chang khat na ani sim ma sa pe ni ti ve thu pun mung som le ni chang khat chuin wana mel chi na ki dang ta khat ka mo na hi nu mai khat ni sa ki zema akeng to nu ya la tha ma chule alu chunga a si som le ni ki zem lalu khu ka mu ati zon patmos tuikula sung kula tan lai ta pathin in thim gau thil mu lo pi ta mu sa in hi cha chu nunga thing mel hai ta lim ha mu sa in hi chu nu chu ni sa na ki zemin la thai na ki zemin a si som la ni na ki zeme ati
ไอเล่ฮิจิวะหอสีปะทีนิสิมตีละเลยสินสิมาวะโลปีทุมหออันสิมหอจุยจอนะไอเล่เมทิวบุงอาจังสอมเลลิสิมาไอเล่นังหอวานุยวะนเฮเวหลังวมาคุปีจุกิเสียลเทปอยอติเออาจุตาเลเจสุคริสตันhoubung vanui wa to hin te ka to hichinu mai nu wa a ki zet dan jo hung ki bang chan he achu ta le tu pon bung som la ni na ki sei noi houbung di vet sa na ai mo mo ti chi ki chi na he ale ni sa chu jesu krista vet sa na he ti he ki ni ti win labu bung som get la li chang som na khat malaki bung li chang ni ho isima he le nang ho di nga thiem chan na ni sa lo pi ta hung so ding ti ho ki chin ta da sei ni chu jesu krista mihim te hu hin nga hung dan tho sei aban la tha thu sayin hi chi messiah hung na dinga old testament na ceremonial law ki bol ho chai vet sana la in ama chama wa nei lo ni sa ko na wa kila wa hin salwa ji leisina hi chabanga chu ceremonial law ama wa am lo yong la jesu krista ko na chu wa hin la hi chu old testament na mi ho in cross gal na thim chan na ne oi hi chu banga chu old testament chunga chu hi chu houbung hi kitung no hi ti chu vet sa hi aban ta la si som la ni alu chunga am ho chu old testament na israel pathin houbung phung som la ni ho chu in aban ta le sol cha te new testament na houbung lam kai som la ni ho chu hi kin na hi chia hi no mai nu ki zema lo pi ta mer hoi hi ati ai le zonin numainu amu chi pitikit am chang ni na ji simai le hi chi nu chen naw wa ma hi naw su na a thu gi ma ma peng a hi ati na ya chu hi chi houbunga ko na chu jesu krista hung ping do dinga hi ahung pin do ding chung gen the thwe ti numainu chen na hi chi ai herod khangan jesu krista pin nan tu sim chi het su ke hi ai le zonin hi da numainu mu lai ta chen a thim gau thil mu chu ahung ki khele ti so ipian mu ke tam vana mel chi na kidang achom khat ka hin mu ke tai ati veven dragon asan alen ta alu sagi aki som chule alu hol a chu lallu khu sagi ki khu khat ka ahung ume ati da chu zonin numainu chung changa lunga gyal gyal lai ta chu kidang ta pathinin dragon san len ta thim gau thil mu dang kha hin bat sa kit cho ai le hi chi dragon chu koi ham itia hele tu pun mung som le ni chang ko smai le hi chu diabol satan ki ti pa vanui lem la pa chu hi ati ya chu hi chi dragon chu satan vet sa na hi in ti ki chin tan ki mun chu ting tal alu se gi aki se yo chu satan in dragon aman cha chu hi chi rom lengam cha sei na hi ya chu jesu krista lal hung pin kon la ya vai ho ma ne pang chu pagan rome herod leng pa chan hi na hi ai le hi ta bible chang ni sim me ki nai le hi chi dragon chun amei chun wana a si hop thuma hop khat alui han le si chunga sep khai ati ama vantila vantila hi le phla ho cha sei na hi chule dragon chun pi sei ta asu ding kon no mei nu anga asot la ti le asu la ti la cha chu val hum jing theina dinga akoma anga jing jinga hi ati cho satan atup thupi pen ju sim tila pat atup thupi pen ju wana pat na krista pan muna hin chwa abana leya jesu krista sim sa mi him te su sit ding atup kina abana chon sit na hin la sa zo apana numei nu to akika akitem nanga kona chila ong ping ni heta pathin ani sei chu satan amel chi kiwa jesu krista hong pin ding hi sim tila pana su bui ding hin gut jeng ong pin ta gut phan hai satan in valhum ding tha ding ani gut chona jesu krista chu ai wanga pathin in now sen jesu chu ani ven jing dan Matthew gospel le khoba chi chin ta ki mu hilo na ele bible chu simbe kit lo han changa nai wen hai le ama nu chan cha pa khat ahung hing ta ai ti da chan me nu ko ma chan now sen ahung ping thata ai ti chu in nam tim vai pi lo si chunga ma chun thi ting gola vai apu a hi thi ting gol ti le krista chu ton so leng vai hom dat khia vai hom pa su long mu hilo ding ti nai chun acha chu pathi ne alal to na la to win tai ti su he thim wa Satan chun now sen chonghlum ong pin pin val huma tha ding agut he a hi wanga chu Satan ja ani tha zo lo pakai van til now sen chu Egypt kama ani jam sa tan ani veng bit tan chu zo win now sen chu gala zo win pathin van lama ani la to tan Satan now sen cha that zo ta poi Satan plan cha fail tai ti nai sana ai le pi te tam Satan plan a fail phat a chu nu mai nu chu gam thip lama azam mong tan hi ko ma chun ni sang khat le ni za ni le som gup ke ya akiwa an ninga pathi ni mun a koi pi hi tai adi chu aban ta le
hi chilai chu het thim nei bin Satan chun atup chu naw sian chu Jesu chu a hin la pin sa lo te ding mi him te hi hu hing sa te lo ning atup mai a hin la azo ta pon a plan a fair tan Krista chu alona ji het ta lo phanin anu asugan thein hi chu anu chu asu ngan thia tha ding gut phanin pathini nu mai nu gam thip lama asial mangin kum sang le ni sang le zani la som gu asial mangi atis chi mial chi ute tu nya da poi mo pen he chi mial chi gen gen te vel sei kit nge ni sang le zani le som gu ge no mai nu chu ki sel ding ati pathinin ai le prophecy ta ma chu ni khat chu kum khat sei na ai ajuda le hi chi kum sang le zani le som gu sei na hi chu kum sang le zani le som gu sung hi chu no mai nu ki sel ding hi ati na chu Satan su gan thei na zia ole Bible chu isimai le tu pun bung som la ni chang som la li sim kit nai le hitin sei kinin no mai nu chu aman chu in no mai nu chu ama mu amanu ama mungam thip lama chu gul chun amu pha lo na alen mang theini mulau pil having nya ki pin i ko ma phat khat phat ni chule phat ke ge ya ki wa do ding a hi ati hi chi phat khat phat ke chule phat ke kha sei pen hi achunga ni sang le jani le song ki sei na mama ho de ni langa ko sim ki chun kum khat kum ni kum ke ta ki sei ki chi hi chi phat hi den ni le revelation aza chung chuma ki sei ai la abon che kya sei no pen chu 1600 1260 years ki sei na he ti het hian de di ka sei do no me hi chu iti lai khang ham chi dark ages ki ti chu edi zanga som thum le get apat na edi sang khat le jase gila som ko le get ki ka he ni chu hi chi hi sim leu chun kum sang le zani le som gu pi to se ni ai re chi iti koi vai hop na pha nam iti ai le Satan and dragon ne man cha phat rom lengam vai hop na pha chu ni chu ki chen ta papacy Roman Catholic thanai na pha chu ni chi pagan Roma pat na Rome chu officially ta Christian hung ya ji chu Catholic hung ya papacy hung ki ti chu pop thanai na chung ni chu hi chu pop thanai na edi zanga som thum le get na pop thanai na hung din do din dan hi Daniel bungsigi na ki chen ta kineo pa tu sima ki mo hi aja ta le hi chi kum sang le zani le som gup sung hi dark ages hi pop thani na chu nil go lawa profession ki chen ta se hi choi the nil revelation bui pi lo hodinga chu het jo chi hi lo ai na e tem chen ai sei lo ka nei ta po in ka sei su ke tan anga yo sin he su ke de ya chu hi chi phat sunga hi Catholic in pop thani na nu ya sa khule politics power anya choi ko pan vai na homa ta sansa te ama hozui lo si chu na sa ta Catholic ani su mga Christian momong hi million som nga wal ani tha he ti chu nei tu tang mo na sa momong lo ham na Jesu lim kapu e ti chu Catholic in kia ngui lim banga na to hi chong le tu life vanu le sa ko ha pa chalo Roman Catholic athil pa bol ausat na asumle pai a charity ball ko ha pa chalo ain la thil ki ti pathin polama ve pon lungthima ata sanna avet hedi so na ichbanga chu igin chat lo na mai le si ke pai hi bo chun Bible pathin thui lo bia no hon le si thu na wa pathin thu i sei good diu pa chu thili theilo Bible thu ni pi sem ti ro ding amala le si dan pai vet good di tu lai le sit zo ki via bana Bible ki ve gu ji he hoi ya chu ita san the ji lo he thu ki se hoi hi chi pi ve zong le chen hi chi history ha di su ke ya just kum sang le jani le som gup sunga hi pop thane nu ya Christian ta san sa te ani ki su that ho ji a hi chi houbung hi chi nu mai nu hi mil ani la thailo song ko thing ko la ani ki sela hi ja ju gen thei khon te ni thwa aban ta le Catholic in a hinga ne hal na ya za chuma ipitam in Spain gam ho friends gam ho pathinin sorry Roman Catholic in hi chi phat lai mi na thana instrument ho dim set jo za chum jo chi khanga history za chum ja khom khanin chi Roman Catholic mi ni su men theina akima gim nei ya chu sahi mel chi na ka sahi tam khat ko ani ngai lo chan choyong hi abona history a be ka sei dim set beta hi so chen nan ngai chin theo hi ya chi chi phat sunga hi chi nu mai nu hi mil amu thiam lo he ati hi chu amas pen in nu mai nu character a i het du masat pen chu hi chi nu hi kum sang le jani le som gu sung a ki sele ti chu tu pun bung som le ni na ho bung di het na dinga a character masat pen chu hin aban ta le
Bible changa ban hi sim kin ai le hi chinu mai nu hi character hoi ta kichim ta khat pathin na pi kin he thu pun bung som la ni chang som si gi chi simai le chuta chun gul chunu mai nu chung anung hangi ati suna ama nu chi la ho pathin tu pi net le jesu tu het du sa job amo chang si chu to ki sat dingin akun ta ati chu chi ba to hi chinu mai nu chu pathin tu pi ani in amanda la jesu krista ta sanin ati chuta le amanu achila ho chu azo amanu chila ho chang sin jong hitabang chun abol kit eti ga sei chin le hi chinu mai nu hi houbung di ta first century christian ho sei na chu in chu ting ta le ama ko na hung ba kai son ama ta san hin chi pi ho chu amanu chila amu ho chu ki sei nai kin the remnant ho chu ki sei nai hi cho loi si chun pathin tu pi ni ding krista thu he tu sa ding ati ya chu hi chi bible hi chi numai nu character imu do dung zuya pana chu 7 character bible in hi chi numai nu hi 7 character api hin hi cho si chu ga gol su lewan houbung di mu na dinga hi cho si chu in man cha di we hi chi numai nu a ko nai mu do chu a khat na kum sang le zani le som gu sum ki se le ti chu numai nu chu hi chu edi zanga som tum le get apana edi sang khat le za ko le som sigi le sang khat le za sigi le som ko le get sung ai chu chu no mai nu ahina a character number 1 chu in achu ta le houbung di chu AD 1790 zo ko na bo organize a mil a hung do panding ti na chu 1798 masang si sia houbung di hi organize am nai loading vanui he na am nai loading 1798 zo ke pat na bo krista houbung pathin houbung di ta chu vanui he na hum panding ti na hi ne thei vai mo ka sei hi sei kit nge bible chun numai nu chu kum sang le zani le som gup sum ki sial ding ati hi chu 1798 masang si sia chu houbung chu he thei lo am ding ti na hi chu asa le 1798 zo pa na bo vanu ya pathin houbung hi hung ki he pan ding ti na hi ani na numai nu chun pathin thu pi ani ati achu ta le pathin houbung chun pathin thu pi pathin dan to som god's moral law ani ding chornga ani to ani tha ding ti na he chi chu character number ni na athum na amanu chila ho ati in hi chu amo chang si ho aume ati he khuta le hi chu pi sei na ham pathin houbung di ta chun sol cha ho thu le ta san banga ki bang chana ahila ta san ding ti na hi kine hi chu character number 3 he amala character number 4 true church character number 4 numainu character number 4 numainu hi jesu tu he tu sa zo ahi ati chu ipi sei na ham thupun bung som ko chang som isim ting le jesu tu he su tu sa the testimony of Jesus Christ kiti hi spirit of prophecy he ti chu hi chu ipi sei na ham krista tu he tu sa houbung kiti chun gau thu sei ding he ti na hi chu gau thu kiti chu ipi ham Daniel revelation head theme na hi kiti na hi ya chu Daniel revelation head theme ding henal zat ding ama head banga Daniel revelation he loading ninnunga dinga ninnung mi tel tu lai houbung ho hi Daniel revelation bui pi nga lo cho he jong he thei lo cho aye chu a foundation di ta lo hi a chu hi chinin nung houbung wangin Daniel revelation amanu hilbunga koi ma chobunga hil lo de heti cho hi sia chu gau thu ase ding ti nai cho aye chu Daniel revelation a bona gau thu cho future ding thu se nangan hi cho tu na kin ka se yong gau thu hi cho he thim ve ya chu second Peter bung ni chang ko nai vat nai le ke man no ho chu thim puchia ka hlan na hi ve ti so ta san cha te se nai thim pu hi oi thim gau chi la hi oi el anga na houbung di ta chun vantil thum tu pu hel hang sap ding ati thu pun bung som la lina hu ivet nai le vantil thum ki mu ve ta vantil khat na in thil lo si simpa howun tui khanglin tui na lo si simpa howun che bei bu na ti chu hi chu hun pathin thu pi ni dinga mihim te ale ko dan asai nai aye chu pathin thu pi la pathin hi thil lo si simpa a hi ti sulang pen chu ipi thu pi pen kwa number 4 hui cho 10 commandment number 4 hui cho pathini nigup sungin na tongin pathebun asu thingin nisagi banales nigup sungin pathinin leisi asimin tui khanglen tui na lu se simin abani nisagi ne chordoi ka chornga ni thin chuna su bil lodin gel do sing ati asta le
chor nga ni khui pathin hi thil siam pa a hi phot chi na len pen pathin mi tian a phun do theinaw a hi ya chu vantil khat na pen hi pathin mi te hi pathin to pi anet na chor nga ni khoni dinga a ko na ai le ani na vantil ni na pen asap chui pe babylon achim tai disu tu la bible to ki hil azwa notin nu ka se hi chi notin on zu tam ta nei so hi chi zu don kho zo si kho hi ama doctrine se na hi chi doctrine ta san zo si so achim sa hi hi chi no kon chon hung do win atia vantil ni na sap kin in athum na khuna hi le hi chi nu sahi mel chi na kila eu si chu thiding mele ka god na chang ni ati hi chu tu ni nu nga dinga pathin mi ten vantil chon hat tan lengin o gin tan sameti chuna emergency message avet sai cho hi chu banga cho houbung hi messenger hi cho vantil hi cho houbung chu hi cho houbung chu manule se corning le hi chi vantil thum to pu cha lang sap ni hi chu tun sot ki pan tho pha chu heti chu gospel bung som Matthew bung som ni le li na the great commissioner ki pan thu pa gospel sampuni a ei sol penoto thu phun bung som la li na everlasting gospel hi ki zui ko mai hi gospel without warning is not a gospel hi so gospel warning message to chi thalo ki ti chu so pi te gospel chamkim lo he hi chu gospel ki ti chu warning message o chi ngai tu lai gospel say da no chu mi ngai no nom za nom bo ki say jesun ngai le god is good amen itiu ki chai ni no nga hong dong ning pathin mi ten satani petek tik a himanas pathin mi te ipete but lo ding ham ti ho chana lam pi oi thu phun le revelation the ni lan sai so ke cho hi choi bui pi lo mi tam ta kyum ta ya chu warning ngong koi ma ki bol thei ta lo ya chu gospel without warning is not a gospel gospel chamki mai poi is not a complete gospel tin hai chu gospel buling lo ya chu gospel rong saying mim te warning rong bol ngai chu warning message so chu sahi mel chi na kila out hiding babylon a kona hong do ding pathin thu pi net ding a poi mo da hi chu warning hi chu no mai nu character angana in no mai nu character gup na chu vanui chi tin nam tin pau ta hinga thu hang sap ding hi chi nu hin leisit pompi chi tin nam tin zo si hu ma membership anei ding tin ai hi chu movement tin ai asagina houbung di ta chun tun sot ki pan thu pha lang sap ni azwa ka sei ta chu vantil thum thu pu hu tun sot ki pan thu pha he ti chu thu phon bung som la li na chun na ya chu gospel Matthew Mark Luke John to thu phuna everlasting gospel hi achi kop ngai chu khat chu Christian ei hu hun de ngau ki pan thu pha in hi chi Christian ei hu do nau ki pan thu pha pen so ama Matthew bung som ni le lina se nin nung thua hong thung ding warning a pi ho to gospel a chi tha ngai gospel with warning a chi kop ngai hi chu three angels message it you che ya chu hi chi character sagi si so na hi khat be hin repeat ki ing ni hoi ta ke chang ngai ti ve a khat na ho bung di ta chu 1790 zawa het thia hum panding hi chi ma sang si sia chu houbung het thea ho si chu houbung la lo ti nai 1790 zo abo nu mai nu chu hung do panding ati he ya chu 1790 zo apar abo houbung hi het thiam panding awan ta le ani na chu houbung di ta chun pathin to pi le chornga ni yong ani ting man dal athum na chu houbung di ta chun sol cha ho thuil le ta san manga ta san ning houbung di ta character athum ali na chun gau to sei theina nei ding den ni revelation het thim ding a character ngana chun vantil thum to po lang sap ding a character gup na chun vanui le si pompi chitin nam tin hu ma membership anei ding a character se gi na chun Krista jinga su chap na tun sot ki pan to pha to warning message asai kop jing ati he so character se gi he ai he chi character se gi si identity true church seven identity of the true church si tu lai houbung koi jan niyam ivet di wai so piti wai choi ei wo sei thui lo cho kin ka pat thui lo cho bible a ko nai mu da u sei hu chame na ya chu hi chia thing lo yo chu pathin houbung di ta ai tu noi tan ve ti ve evangelical church si ka ve ti ve 18th century lai the first great awakening 1730 kuma hung ki phut doi cho hi chu 1798 masanga pe heta chula chuta le evangelical church ang true church character la jaw thelo he baptist church houbung hi Holland gama John Smith makai na hum cho 1609 1612 ki ka la hum ki phut doi cho chuta le baptist church ong numainu gam thip ma om lai ta ki phut doi tan numainu houbung hi lo he chi
aban ta le Presbyterian John Knox in AD 1560 kuma ni phu doi 1560 chu ngai tu tang numei nu ki sial ti zata ki sial lai ta he nya chu Presbyterian hi thailo ban ta Lutheran Church hi chi le Martin Luther in 1517 kuma 95 thesis a Roman Catholic Church challenge sa bola pop ho ani dawa ani phu doi hi chi Martin Luther Church hi tu la ya ama membership on ama ta san ram kit lo ta Lutheran Church rong wa mang ke ta san na ko na ya chu hi chi jong hi numei nu ki sial phat lai ta ki phut do in hi thailo a hi aban ta le Methodist Church John Wesley makai na nu ya 1730 kuma ki phut do hi chi jong chu numei nu ki sial sunga ki phut do in hi thailo hi Anglican Church King Henry VIII makai na nu ya 1534 kuma ki phut do in hi jong ju numei nu ki sial phat lai ta hi chu numei nu ki sial sunga ki phu do na hin ele numei nu character adang gup ani ho si to bet ka ke to bonds kya fial li chu hi pathin thu pi na sa lo pathin dan thu do houbung an cho hi aban ta le cross a jesun dan thu hian be tai ti du dan ki ti mo mong om poi dan thu ki ti mo mong chu i se le how za jing cho hi aban ta le adang hoi ngai tu kit to adang character ho chu ngai tu ke 3 angels message koi ho ma na za khaw bam ke za khalo hi ke za khamo mong do hi sei mail chi na ki ti ho chu sei na be to yang 3 angels message in a main focus a tun sot ki pa ta ba gospel to sa phong na ba koi ma cha ho bang sei lo hi ya cha houbung hi ka mu sit na ka de nai po hi ya chu choi kan sei ding le mi angai ha sa bila tholo umji cho ji ya chu ka sei atm chana la hi mi lung ho na thu sei ding hi po we krista ki pan to pha dung zui ta jang kya thu sei hi we so pityo jesun thu ni sei lai jong bung ni ki khani tu nya ka thu sia jong hi a viewer ho jong bung ni ki khan ni comment jong bung ni ki khan pan ke de ta chun yong le a ho po in isai dei sei dum ken kata sana tu ala ka hin chi pi pa ka hin modo bible ka hin su do pa chu sharing ka hin nei thu hin aphat chum pyo dan cha thil pata ai ding hi houbung ki dio si hi adi mo num po ai so phat khat dinga pathin thuta machar sa dinga ni phu do ai baptism truth a dinga pathin ne man cha ai na Lutheran jong Protestant movement di ta dinga awakening ana pathin ne man cha ai hi so ta bunga chu aban bana pathin houbung hi ain tu nai ain la tunin lunga hi sanctuary service ko bilauchen houbung tam ta hi alai mosin houbung ani tun do houbu ni sa khoi modi hin chu ka thuma ke hom khan cho lei tulomin abana munthing ba munthing chu no me houbung dang zo si ko lei tur to munthing ka ke chai tan ain la munthing chung nung pen ai lut phar ta chu twai hi chu pathin dan thum namun pathin lol to na ki do namun pathin mei ko ngam ki la namun hi chu chu khu church history vet sa na nong ni cho ya chu to em ni nung houbung pen khu mun thing chu nunga pathin dan thum na pathin hong kila na muna lut pha de ta cho hi chu khu mi tam tan hello koi man chan hezo ro ya chu yum na wai mo jeng zunga kyum ya chu ipul pik chong ma jong thu le la gil but ta lo pathin thu di ta ging thei ta lo na crusade i bowling i sei nge i sei ding i ka ding i mi li pot sa ding cha chu revival hi ta i ti ding hap ta khar ap ta ni thani zo le chapung ho chon nge nya chon kit ding koi pastor ma chung ko ma ni sei cho ko ma sei ka ti poi i pe hoi lai public meeting kha asei na ka za kha cho kaya ko na ping tha hilam ka sunga mi mo bong hi sang thum sang le wa ta ti so akil sa dan zuna sang thum sang li mi ping tha di cha na gam chu so pi to hi ti lo di cho ilam ka hu na mi ping tha na gam hi lo he to ai chan ho ya chu hi to bang hi in ai le hi cho si hi true church identity mark a chuna fail gam tawin ai le koi pen cho pass ding hitam 7 day adventist testing ga bol he tv ama hi he diu khat chu ka sei banga true church nomainu chu 1538 to 1790 ke ka so ki sial de he diu chuna he ya chu 1798 masang si sia he true church mu thiam lo ding 1798 zo apat abo houbung di ta chu mil a hung panding tin ha chu achu ta la tun betaw 7 day adventist church iti ang ki phatham officially chu May 21st 1863 kuma Battle Creek Michigan muna hong ki phut do cho icha cho organize hong ki tipan hi cho ole pass ta chu na quality number 1 a pass ta cho aban ta le numainu quality number ni na chu quality number 1790 zo organize hong hi bak cha cho pass ta quality number 2 na pathin thu pi nit en chornga ni jong ani nin pathin thu pi nit sun na chornga ni houbung sun hi cho tu le to na 7 day adventist church hi ivat na hele
Bible thu le doctrine bukim sela zui pen la kinaipen na muro thei khan hung dana ki muro oi cho chi so dal nu mai nu character to hung ki to ki cho aman dala sor za ti ho to thakhat a thul ki bang chat ipiti hilbam sor za ti hon thu hilata san manga ta san a thin nau banga thing a twil sei bang ma sei van ho bu a pathian dan thu umnale Krista heavenly ministry sanctuary like jesu Krista a kinep na hong ki ding thu ho am ai cha ho bunga sab banga sam koi ma lo cho man tala lin a gau thu di ta chen na houbung the nil revelation thiem gau thu phun hoi ta thu he thiem le hegil 7 day adventist church ta bum lo ka sei wala hi po in tu ta dia thu ta ka hin mol le ka hin hol dung zai koi ma cha houbunga ma bunga hi ta bang gau thu le khabu hil chi lo hil chi thei lo an ni anga na van til thum ta pu lang sap houbung sun pasta cho no mai hi no mai nu adenga 7 day adventist church pasta ya chu van til thum to pu hi na so pitio poi mo dan zo jong ka sai tan poi mo hi che church bo si ai ki he koi ma dang church a ging lo hi ya chu hi che church hi three angels message samphung tu khan adenga responsible lin pen ne aman ta le chitin nam tin lu su ho bung chu chi chitin nam tin koi pau koi nam koi phung koi chin he nam 7 day adventist church am lo he amana jesu krista hu na tun sa ki pan thu pha warning message to lang sap pen ri chi ai here to 7 qualifying character of the true church revelation 12 dung zuya no mai no character to 7 day adventist church in apu ai achu tai le mi tam tan ama ho bung holan za chum nei cho tu nai kin ko holan bai bible dung ji da ko hol cho bible dung ji ta character identify mark la do hi ji identifying mark to chun parallelism ma church ka su tu cho ai ni dol lo ham ji so pi te ho ai cho bible in nu mai cho ho bung he ti chola thu pun bung som la ni na aki sei ko ho bung hi te di ti na hi cho hi chi amanu character ho cho la do tu rai ho bung pathin ho bung i pi pen ham dia chun su tu nga hi cho thildang ba man lo be khana imoron khat su tu le la bible chang khat le ni nil kal le la ho baptist adi men evangelical adi pen ta mo pan pat sang sang chu I ba well grounded biblical teaching foundation nong zuit a bible up true church holdan tu nya ka sei hi cho yet du khat chu pathinin 7 day adventist baptist evangelical catholic ti min pha hi veta hi ta bang chen pathin thu hol ji hi to Roman Muslim ho banga khu gumbet bona thagau be ya pathin thu hol na ba diu he ta san hol wai Jesu jong kai pathin ka he ne ho mana ti lo bi chu na hi jong le a character ipiha demonstrate a bol cho ama divine hi na dam ta quality apia oh lungyal ne ya mi chim ho chun hi chi pathin character ti he theva ama chu pathin a hi holding a lon pa he he the ni wa Jesun tam ta hints api cho bible hi chama cho jesu cho pathi ne hi tiu cho hi chi tabang cha cho aho bung long chu aminin sei hi veta na amina ko lo di aye cho ilhagau minu ho bung cho alhagau mina israel ki hi thagau adinga ho bung di ta cho israel ki hi yong lei sit a movement Christaun kit ninga vanui organize ibor then ni cho movement min nat khat nga hi cho hi chu amina mihim ten ingi si mo cho iyong chu mihim ten amo sim similo 7 day adventist church kiti ahong pin no ne dingai an ngola ni za ne tau ham pioneers ho mi ma so ichan ya pathin ne do ham min tam ta suggestion no me ain la pathin a het sa dung jiwa jesu christa hong kit ding nga ho abana ni sagi ni nit ho tia 7 day adventist church ti hong ki sa ai 1863 ko mana ya cho amin hello ho je chu het de adventist kiti chu Krista hong ding nga khom ho ni sagi ni nit ho ti nai ni sagi ni chui bi bola no isat kit pathini ni gup sunga na to a ni sagi ni phat the bo asu thingi ni sagi sung si ju phat the bu etipon ni sagi ni ni zo si ko phat the bu etipon ani sagi ni pa chu pathin a ki chordum phat the bu eti pathin kam chang hoi nui sat lo dingai pathinin mihim te dinga aphajing a bol hin asiding kha cha bol loe vanui le si zo sin 7 days petan azu isu ke long every work and form of government zo sa 7 days petan ki zu hilong hi chu genesis sa a sim pawin sim tila ni sa ye phu do hi chu la koi government in khel thiam French revolution khang la ya
ni som su ding atiwa hapta ni hialwa a hlu chawei gama a chei na Genesis principle ki leket chula koi ham pathinin a pha sim sa khat hial ngam dinga koi ma am po nei Roman Catholic Church in pathin dan thu hial ni ai la hial zo po nei pathin dan thu hial chi poi ta hang san ta hin tung a hin phung do a zo na le zowa ki chip na le amit mo na ho hin phung do pathina houbung di ain phut do ki ni na me a so pite ho pathin tu dung zui ta hi a thu hi nam be ai hol ting wal ki he thei ma hin Bible man 7 the Adventist min pha le number eng se hin ti ho chu hi tho ta ma chu thu hol ni hal i ti la yong le pathin lagau thing na ho pi nan san lo ding ai amina ki holai point a characteristic a event we oh a character la true church chu event wa hi cha pa chu pathin ho bung imu thewe tunin na bon chawin appeal ka bol no me pathin ho bung hol lo ding dan na mo sai tai so pi te ho ele ipija ilungo ta na lai ding hamna he chu tunin holin na mu ding a hi kiwin ki hon pi ding na hi chu ding le pathina lagau thinga thum chan cho pi ding hai ti hi chi he sei nai pa kaijin houbung lo si adi pen ama long dei pen hi thailo ding a hi ati a hin na ama in ama thu to ki tu a ama testimony to ki tu a pathina houbung apui me 7 the Adventist Church ki ti za chum him he so pi te ho mi tam ta in amina za pha jong le lamdang asa houbung kha chu hi jing ai mi bang kha chun ipiham khat dana za chum le momong ipi angai ne lo be khat dana houbung ani yer jong mi dim set me chi church hi jong le phade ke cha thu khol gi la ne thim ho zo sin i thu ta mu ni ma Bible thui ju no ma le i che houbung kalwal dang wang hi tu khanga denga wang adang ompo ti chu miching lungki hong lo sin a sei su ke ama hi na ke pang put na saju ki lu put tho ho zo si chun pathin thu ta amu thailoi Bible simple po te we interpretation di ta jang hi ti we thu phun le revelation le the nil ki ti ki mo le hi lo he pathin chabi pi hi chabi chu na nei nga he na le ro thai ni nga nu la chabi nei lo thu phun hil chit mi tam tam me ya chamma don amade nga literal ta ala lo ding literal ta ala symbol ala lo ding symbol ala mi dim se no me oh ya chu thu phun hi koi ma cha sei tu thai lo he thu phun sei tu na dinga chu Old Testament story yo si phate ke cha het ma sat ning Old Testament apana Bible hung chi dan phate ke cha het ting le thu phun hu ke he thei hi chi ti lo chu koi ma chan a le zo dan lam pi nei lo ding ai hiya chu tunin true church identification mark no kom wa ding ka sei do ta in hi cho hi ke ma kam sang le ke ma ona thesis ki sun mai mai point hypothesis ki si mai point relevant thu ki sei point hi chi practical reality Bible in 100% a confirm ki sei hi chu na ta sanai le tunya pathin thui mo dewi hoi tan thu pun bung som ni tha bat ki tivin man ta le revelation na houbung di chung changan ki sei chi character ro si to study hin bol tivin na man ta le tunya characteristic number 4 la gau thu di ta chen na houbung sun che Adventist ki ti pen jong hi chong hi subject gil ta ai chu thu pun le Daniel gau thu het thim na ma pathin a houbung hi thim gau houbung apui na dinga jong lampi ahon na hong hi chi aya chu Jesus Christian thim gau them tam tam ding hai ti achu ta le thim gau them na chu adi pen het thi na ding yong chi na nei ngai ti nai hi cho jong hi chapter ko nai chi na ding tam tam me oh hi cho chu tu nya true church identification mark ne khai sei thei su no hi in ko hi jong le lung ke hong nga pathin lagau thing dom puma athu nga yo si pathin phat thei bo han lang ka se bongin na gya lo lam ta ai kha jong le pathin dong hi ti wen nga hi ti wen ngai ma ai lo wen thiet na lam zo le hot na lam zo athil la lo wen thu hi awareness informative danin ger zo hi ti wen hi cha panas ipi bol thewam step ipi la thewam ti vet diu igam su hi so piti ho koi ma pathin to khol ngam ta lo he lagawa lam wa ngan ipi ha nilhum nilhuma tol tha ding phula ding
gan ngan gela lung chang hi ki cholo lung chang na mi him ngan hi hu ki mang hi ta chu koi ma chan pathin tu ki bui pi ta lo hi ta bang society sunga chu ingai cha chu pathin thu e whatsapp group zo sila koi ma cha pathin tu bui pi no phung chu chang thu politics thung na bui ta van ga mai pu do diu mam so pi ti oi cho hi cho thua ngol zo si ku pastor reverend ngom chom ta lo ngol su ke tunin atm channel hin focus pen chu Krista ipui di wa hung kit masangai vanui mi te Babylon tu lema kona hung do na ding hi ATM channel ki habui pi he ye chun nadin namun hi Babylon tu lem la hi lo na dingin tunin pathin dong singin ti hi katip na nom he pathin bon san pathei bo pi taw han